nuti ilmaan abbaa gadaa gandatti naman nuti ilmaan abbaa gadaa dhugaadhatti amanna nuti ilmaan abbaa gadaa walii mo'achuutti amanna malee gandaan mo'achuutti naman nuti ilmaan abbaa gadaa amantii mo'achuutti naman hundaan mo'achuutti amanna nuti ilmaan abbaa gadaa sabaa sablammiif jalatti hammachuu feena malee cunqursuun barbaannu nuti ilmaan abbaa gadaa namarra dhaadachuun barbaannu namni nuun akka dhaadatu barbaanna tanaaf injifachuu jirra haqaan nu wajji jira dhugaan nu wajji jira tanaaf muumichi ministeeraa keenya wanni injifachuu jiru baandaa ati jala deemtee niiraa irraa fudhattu baandaa ati ergamaa fi turte wayyaane ati ergamaa fi maallaqa irraa fudhattee obboleessa keetii irratti mootummaa bara 27 obboleeyyan kee fixaa turte irratti qabeenya kee saamaa turte irratti ummata gidiraa badaa ummata Itoophiyaa kana garsiisaa turte irratti isaanii wajjin injifachuudhaaf hanga boqonnaa achi dhayitee tiitichina irraan kaane jechuu geessee sanbira kuttee immoo caaseffama sirreeffattee alaa fi keessatti maallaqa walirraa guurrachaa maallaqaaf qabsaa'uun nu bira hin jirtu nu bira wanni jira sabaaf qabsaa'uudha nu bira wanni jira ummataaf du'uudha nu bira wanni jira sabaaf wareegamuudha nu bira wanni jira seenaa dalaguudha nu bira ammaa maallaqaa fi miti qabsoo kan gaggeessinu nuti sabaaf aarsaa kafallee waan namni jaalatu sabaaf dhabuudha nu bira wanni jira waan namni gorora yaasuuf sabaaf miidhamnee dhabuudha nu bira ka jira tanaaf haqa kanaan injifachaa jirra jechuudha mee wannummaan obbo Taayyee Danda'a hin je'in jechaa ture wanni obbo Taayyee Danda'aadhaa jechaa ture ta dhugaan ta'in maaltu jira mee wanni an obboleessi keessan asirra taa'ee bara meeqaaf dubbachaa turin tan ta'in naasima namni kun ija walirra qaba qalbii walirra qaba dubbiin dibbee miti harka ugusiidhaan anamma biyya keessatti harka yoonaadhaan naanna'inaan jaanan gaafadha warra biyya maaliif warra harki dhooytee fi galaana taayitaanik fuudhee kuteeniin hedduu harkee jira jechuudha akka ajibutaa qayyamaa miskiinticha warra diidoo gisee jiru harka dhoonii fi warra diidoo jalaa jedhanii harka dhoonii si kuchiisa namni taphan beeyne siin kuta laal si taphatan hogguu namni hundi harkasii dhee ትንሽ ረገብ ማለት አለበት ፍሬም መያዝ አለበት namni kun hundi maa harka naa dhayeetti ፍሬን ቀቡ qabda እንደው qabda እንዴ ነሙነ ጃለቴ እንዴት ታስባለህ ummanni hundi na jaalata maaliif galaana irra si naquudhaaf harka si dha'us akka jiru beekuu qabda arat namni harka dhooyinaaniif haajii kiyya olu taalee nuti warra mallasaa bira geessaa miti nuti warra jaraa bira galchaa miti likkinne innaa miti fulbana soddon booda mootummaan hin jiruu miti nu mootummaa tahaa miti waxxaree ilaa ganda amaaraa dhaqeeti naannoo amaaraa dhaqaa paarlaamaa keessatti hirmaadhaa ka'a ummataa wajjin seenaa ka'a እኛ ለአማራ ልጆች እንታገላለን እናንተ እኮ በኦሮሚያም ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ መሳተፍ አለባችሁ ኡላሳ ገዲሴ ብየ ገይሰቲ ዘስዴቤ ነቀባ ነገዲሳ ጄ ደበሜቹ ጋፈስ ማሊን ጄነን وتفكروا بر وهين سني مجرى يو سني قلت انا ما قرانا ديغا نكستو وانين جين قبو انا من قالت اتي ارن قبو اتي مده اتي قوبسه وانين دبچو قبو جيني كوتني رنكاينيچو سيقاتل مايت نو غافس مالين جين يو ربي كرغاي سني بهچو يو اسن نما دغاتا مالين جين الدنيا سن ديبته وهم لما سيافن جنت الدنيا سن ديبته توك دوته قبري سنو وني اتنركين حاجي خيانين باربار حاجي بوتادا دوته قبري سنو وني اتنركين لما دو هدمته منيدات ابدي لوجي كارتا تبچو تنوان سيافه وان براون دفته سمي متانات او جرتا ميلان دچي رديمو جرتا اتي سيدومته بقى سموتنا ونما سيافن جيرو يو اني خون هدامي ابدي ليوجي كارتا تبچوان ريفنس خيا افان كان خيسا ريفنس نفودا سنين جنة
jawwee keenya mumicha keenya warri jechaa turtan sani indeennaችሁ ደህና ናችሁ ሰላማችሁ የተጠበቀ ነው akkam fayyuma qabdanii miti way aftaatanii jechuu way si wal gadhiiste qalbiin warri mootummaa keenya jechaa turtan numa jirtanii miti akka maraattan hin barbaannu irraa baradhaa isiniin jechuu jirra irraa baradhaa እንዴ ካለፈው ታሪካችን እንማር ያለፈው ታሪካችን እኮ መማሪያ ትምህርት ቤታችን ነው መሆን አለበት ሰይናንተ የተደበርተ በር መማ ዋን ይራበረኑ ተወቀባ እንዴ ማሉ ማፍራምበረነ ያጀረኸኛ እንዴ ሃጂ የጋፋ ካን ጊዜ ቢየገለ ሞቱማ ሚሊ መታን ነገ ቀባ ሚሊ በዱፍ ደማ እንጀው ከሮረሳ መቃም በኩ ጫሳ ጀላይ ሲንዲጉፍ ደማ እንደገይና ዋኑ ማነብች ሁንጆም ቢውሲና አንጎራ የቻንቱሬቹ ቢያላታ ማሊፍ አከንቲ ደሙ ድሩ አርከቹ እጅኛቻ ቢሻን ከሰ ወለገርት እጅራቻ ቢሻን ከሰ ወለገርት አርከ ድሩኒ አርከ ከኒ ደሙ ጉርባኒ ሲንዲጉ ደማ አከጋንግሪኒ ጀላይ ሲንዱፉ ደማ እንደገይና ጫፈ ፈበ ገንዳፊ አና ከጀው ሆነ እንዲግና ዳይ gaafa kan Dr. Alamuu Simeetti jechuudha murdhiidhate maaliif Dr. Alamuu Simee smartest person nama dandeettii qabu nama bilchina siyaasaa qabu nama beekumsa qabu nama isa sossoosuu didee caafaasaa jalaa ciru jiru saniifu Dr. Alamuu irratti ka'ee duulee jechuudha yaa addeen teenya qaatee waan mana koreetti haasawan san himte jechuudha جو دكتور علمون الربو باتي أنقرة دكتي كرقلشنا سامي كرقل بات دكتور علمون دروني ريزايني إفيف غافتي لا أكتي جواري سني تبچاتور أما دكتور علمون ركودون فاتين كبا بكتنان قديسا جي غافتي إني مال جي أنا قديسي سيسا جي دير أماني مال سيه چودا خايني إفي قديسي سيسي خايني علمو غسي أنقرة خاسي تفكاتي يا تفكروا إيجاس دو أول ركّة وسجو ما يرت ياو غوفة تكوني سنيه ما كنرتي وان غوفة بريدة تك ياو حاجبوتان كيا غوم لما سيافان جين تكاني دوتا قبري ريتا قبري سناغرّة يوهيني دمتا مني داسينتا يوهي دمتا أبدي إلي وجين كارتا تبچو باتت arrabarra rifeensa na fuudhaan jee jechuudha warri amma na hordoftan hundi ni beektan akkaan jechaa ture inni abbaa qaateeti hidhaa seene nuti immoo ka isaan hidha seenuuf ta'e isa jenneeni dhugaatti immoo carraa ta'ee jechuudha amma eenyu abbaa qaati nuyi itti himaa turre ka hidhaa seenu teessaa jenneeni nuutu irra isa jaalataa jechuu isin kaarka dhawaa fi warra tokko kan jira ka gandummaadhaan galaanni fuudhee amma bakka takka waltajjiirra gisee haasoynu harka gisee naadhaan naanda'ina harka dhawuutu nama hedduudha fuutee kuttee jirti ani hin barbaadu harka naadhawu akkas jenna uummataan nuti maaf sii dhawu namni barka bakka sii dhawuun qabu yaada kee fudhatee dhiisee deemuudha harka sii dhawanii ati bakka beekaa ibseetee buxaaltaa hallayyaa seenta hin agartuu jechuudha gadaluun inji saaruun alaayyema anta saaruun inji gadaluun alaayyema jaw jetta wada gadal nu mutgawa haji khiyya duba gaafa mana hidhaa seene goofata tokko isinumaa himu jechuudhaaf yaa maqaadda turreef isiniin kofalchiisa jeeti goofanni immoo dhugaa qaba yaa gaafa mana hidhaa seene huccuu bicaa hodhamtu sanii jira miti ta namatti hodhamtu san qallitti gizee seene huccuu san natti ni dhiyaa jechuudha natti keeysanii abadan natti keeysan nagadhiisaa rabbi khaysan sodada marre qeero sodada mitirko marre waade du takalakae dirqin qabani ittikhaan jechu ittikhaani uccuusan gizeni fi mana hidha khaysa gaddi mali manni hidha samundi uccuusan kayechu maqa qabu ittikhaani gaddiisan jechu mana san keessa oso deemuta abdiile dhufe jechuudha tana abdiile fi inni gize wali dhufe abdiileen a'udhu billahi minash shaytanir rajim jechuudha a'udhu billahi minash shaytanir rajim ana Minnesota da kemo juar si mana hida dufe enjechu abdile enjechu ajibutadan tana ajibutan laki anuma dufe mana hida je enjechu akami dufte nani kamana hida be kun nafide enyu bada bakala bara
kamana idame amma ajibutan abdiileedha wal arkeete abdiileen a'uuzu billahi minash shaitanir rajiim jee fuula taragate hajibuta akkami mana hidhaa dhufte ana Minnesota dhaqeemo si mana hidhaa dhufee jeen jechuudha hajibutaadhaan tana hajibutaan abdiileedhaan jechuudha lakki anumaan mana hidhaa dhufee jeen a'uuzu billahi minash shaitanir rajiim akkamitti kharaabee itee dhufte yennaaniin kamana hidhaa beekun na fidee dhufee jeen jechuudha baqqalaa jechuudha tanaafu ijoollee teenya wanni ni singors nama mana hidhaa bakka hojii godhatee hojii sharii kan ta'ina yaa akhi isin fuudhanii maaliif intrapreneur warra sammuu isaanii waa uumtu faa shariikaa malee warra badiin isaanii mana hidhaa geessitu wajjin shariikan ta'ina maaliif waliin fuudhamtanii mana hidhaa dhaquun isin balaa jechuudha hin dhaqina warra sammuu isaanii waa jaartu warra sammuu isaanii waa uumtu sani wajjin shariika ta'utu gaariidha sani akkasitti hajibutaan kiyya yaa'u abdiileedhaan anilleen kakaraa beeku ni jira miti baqqalaa garbaan na fidee yeen jechuudha yaa baqqalaan karaa maqaa beeku jechuudha tana bubbulanii tuutaan kun tokko daraddaramee achi gubbaa taa'aa jechuudha ammaas gubbaarra jechuudha tana Jawaar gaani beektan ijaanis gadin taa'u harkaanis gadin taa'u waa hundaan gadin taa'u hajibutaan kiyya waa hunda daldalagaa inni gadin taa'u yaa akka shaneeti amala badaa qaba isaaf shanee wanni wal fakkeessa amala badaa qabaachuudha gadin taa'u tana harkee jechuu huccuu kanni kaayyatee tana baqqalatti achi siqee huccuun tun ta'ee nyuti maaf achirra taa'aa oltii yennaaniin huccuun tun barta maraaraatii jeen jechuudha maaliif maraaraanis badii dalagee dhufuunsaa maqaaneef durumaanuu hodhatanii achi kaayyatanii jiran jechuudha yaa'u wantiinis hodhateetichi kaayyatee jira duraanuu anamma ijoollee teenya qeeroo wanniin adaraa isinit dhaamu nama mana hidhaa bare wajjin sharii kan ta'ina namni mana hidhaa bare mana hidhaa bakka hojiisa bakka warraa uumansa no manni hidhaa bakka adabaati tanaafu nama waa uumu nama waa jaaru wajjin sharii ta'a malee nama bakka hidhaa deddeemu wajjin sharii kan ta'ina dhaamsa fiyyaa jechuudha tantana raaftee alhamdulillahi rabbil alamin juntaa dakkaa goonee jirra jechuudha akkan kaanetti juntaan duutee jirti raayyaan ittisa biyyaa ajjeesee jira hoggansi Dr. Abiy ajjeesee jira hoggansi pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ajjeesee jira hoggantoonni naannoo biraa hundinuu gamtaan ta'uudhaan juntaa awwaalanii jiran juntaan ni haatiyattee yoo abdattu taate ati du'ee jira jechuudha juntaan amma booda duutee jirti wanni ammaan tana aktiivistoonni juntaadhaa Facebook irraa gara Twitter jijjiiramaniif dirree lolaa jijjiirrachuu isaaniiti bar siingalu kanatti የጦር ሜዳ እኮ ነው እየቀየሩ ያሉት ማሊፍ Facebook irra mohamanii maqaa jiraniif irra guddaan ummata ammaas Twitter jala maqaa deemneef dirree Twitter kana weeraruuf achi dhaqan jechuudha qaanfadhaa rabbii keessa sodaadhaati ish saalfadhaa namni bar ifii wajjillee wallolaati deebi'amee as nuti obboleeyyan keessanii hoottaa isin ammannaa jibbaa keessanii qabu badhaadhinni jaalalatti amana badhaadhinni araaramatti amana badhaadhinni dhiifamatti amana badhaadhinni hojiidhatti amana badhaadhinni tokkummatti amana badhaadhinni federaalizummaa sabdamsummaatti amana federaalizimii walqixxummaa qabdu ta ilmaan adaree hundi qixa oromoodhatti mataa ol qabattee deemtu ati oromoo taatee yoo adaree mataa gaccabsiisiteetti ati anaa wajjin obboleessaa miti oromoo biraatti wajjis obboleessaa miti oromoon ta sabaa sablammii mataa ol qabachiistee deemtu malee ta mataa gaccabsiistuu miti ati oromoo taatee orgobbaan mataa gaccabsiisise yootti ati oromoo miti oromoon ta nama hammattu malee ta nama dhiibduu miti ati naftanya amaara yechaa yoo oltu taate ati oromoo miti ati ta amaaraa'u oromoon lakkaa akkana oromoon lakkaa saba nama jaalatu warri keenya kadabre waan badii dalaganii nuti oromoo tanaa wajjin jireenya feen akka amaarri jedhu taasisuu haqabooti Tigree ammaan tana baandaa keessaa juuntaa dhabamsiisne tana taa'ammannee yaa'uu qabnuunitti lolli keenya tigrootaa wajjin miti
lolli keenya junta wajjin lolli keenya wayyaanee wajjin saba Tigreedhaa ammoo ifitti hammannee bobaa jalatti sodaarraa bilisa goonee roorroorraa dhorkinee eenyee deemuu danda'u qabnaa jechuun kasabaatti. Namni nuti Oromiyaa tana guututti Itoophiyaa tana guututti sabaa sablammiifis Oromoofis diina ta'e yoo jiraate shaneedha. Kana halkanii guyyaa du'aa'inis rasaasaanis qabuunis hidhuunis dhabamsiisuun nurra jirti jechuudha dirqama keenya. Hanga shanee dhabamsiisnu hafuuran fudhannu jennee jiruu sadayoo jiruu qananii jiruu bal'inaa dhiisne biyya teenya gallee uummata keenya keessaa shanee dakkaa goonee dhabamsiisaa jirra jechuudha. Ka shanee wajjin faxare laaqana nyaattu kam abadanuma nyaattu. Ka shanee wajjin laaqana nyaatte jiraannaan hiraata nyaattooti. Mana hidhaan nyaatta malee nyaattu. Nuufi shaneen nuufi uummanni Itoophiyaatii fi shaneen nageenya waliin hin qabnu jechuudha. Maaliif shoora keessituudha? Ergamtuu baantaati. Ergamtuu juuntaati. Fumattuun dhiisnuu jechuudha. Ifirraa ittisnaa jechuudha. Mee wanni ilaa ammaanti nuti hin je'in ta dhugaan ta'in as nu baasi. Tanaa dhugaan ta'in tanaaf isin jala yaane jee as nu kannime. Waan ilaa ammaa dubbachaa turre keessa. Akkami soba amanaa jala deemta osoo dhugaan ifa baate agartu wayyaaneen dhabamsiisne inni dhabamte shaneen dhabamsiisne inni dhabamsiisne Itoophiyaa federaalizimiin walqixxummaa taate dhugoomsine inni dhugoomsu jirra sabaa sablammii ammannee yaana inni himmachuu jirra badhaadhina dhugoomsine inni dhugoomsu jirra sabboonummaa keenya gad hin dhiisnu jennee gad hin dhiisnu. Sabboonummaan ati deemtuunii fi nuti deemnuun tokko miti. Ati sabboonummaa finxaaleeyyii sabboonummaatiin deemta. Ati sabboonummaa miti ati deemtuun. Nuti ka deemnuun sabboonummaan. Sabboonummaa jechuun qixee saba kee jaalattu saba biraa akka jiraatu akka jaalatu godhuudha. Akkaataa isaan ittiif jaalatan ammaas isaanii kabajuudha. Yoosii ta'uu baateewu. Sabboonummaa jechuun sanii bara. Sabboonummaa jechuun akka ati itti saba kee jaalattu ti. Sabni biraa if jaalatee waan godhu yoosii ta'uu baattellee isaa kabajuun sabboonummaadha. Respect. Maa waan inni godhu jiru hin jibbine. Maa waan inni godhu jiru si hin taane. Ati immoo sabboonummaa maqaa qabduuf akkaanan if jaaladhutti inni san if jaalata. Tanaafuu mirgasaati jettee isaaf kabajuunu nageenya buustitu. Sabboonummaan tana finxaaleeyyummaan sabboonummaadhaan moo narratti fudhaatu jiraa jettee bololaadhiif shakkitee boquudha. Tana finxaaleeyyummaa sabboonummaa tana shanee deemaan kaafaa deemaan ergamtoota baandaa deemaan jechuudha. Maaliif warra keenya kana laaftuma boqoysanii karaa buusuuf jechuudha. Amma immoo as tanfisanaan namni keenya ka boqoqee karaa deemu hin jiru jechuudha. Hin jiru. Ayinoormu. Namni keenya amma booda boqoqee hamileedhaan mirqaanaan karatti ba'u hin jiru. Jiraannaan ifirra kutee jechuudha. Uummanni nuu nagaya isaatiif kabachiisuuf ifitti hin dhiisu. Amma sirriitti hubachuu qabdaa finxaaleeyyummaa sabboonummaatii fi sabboonummaa sirriitti hubachuu danda'uu qabdaa jechuudha. Sabboonummaa jechuun an akkaan aniif jaaladhutti an amma akkaan itti uffadhee deemuuf hadhuun qaba. Nama biraa immoo kakofoo huddurra gabbuusee ol jeebisee akkaanan balfutti deemu yoo arge it is his right mirga isaatii jee kabajuu fi danda'uun tun sabboonummaadha naaf. Dirqiin qabu kanneen akkaanan karawaattaa hidhachaa oolutti hidhachuu qaba. Akkaanan za'a jijjiirutti jijjiirachuu qaba. Ndee kofoo ofirra gabbuusee deemuu fadhaa buusu. Kofoo jilbaan uraa kaayyatee deemuu fadhaa kaayyatu mirga isaati gaa bakka. Antiyyaan fadhaa ta'isaallee isaa kabajuun qabaa jechuudha. Xiqqoo warra Oromootaa keenya kana wanni isin dhaa'u gara warra bitaatiif warra mirgaa biraa iyyansa dhagahamuuf ilaalchan kanneen hedduu dhiisaa. Bakka itti dhiisaa ignore. Achi isaa iyyanii lafa jaanii achi isaa iyyanii waan biraa qabatanii gamanaa gamasii isaa iyyanii itti rakkatinaa. Leave it. Haa buxaaladhi. Itti rakkat. Dalagaa dalaguu qabdu qofa dalagi nu garsiisee bar dalagaa dalaguu maal akka fiddu ante injifannoo
Ande waame kagarree osoo jirruuti warra ammaa tana akka qixxaa wantaatti utaalu wajjin utaalu qabnaa nuti. Hin qabnu jechuun bilchina siyaasaa amalaa hojii jijjiirrachaa deemuu danda'uu qabnaa jechuudha. Warri gama bitaa waan fedhe qabatee yoo cee jalan ceeyin dhiisi mirga isaaniiti haa caane. Hin dubbatinii urraa. Itti dhiisi. Warri isaanii wajjin ibidda akka qabsiisnu barbaadu haftee bubuutuu inxibxaabii juuntaadhaati. Warra juuntaan hararratti darbee biraa kute hammallee juuntaan ni deebi'etti fakkaatu jechuudha. warra sani ኦሮሞን ከአማራ ሲያባላ የነበረው ጁንታ ነው። አማራን ከሌሎች ብሔረሰቦች ሲያባላ ብሔረሰቦችን በፌደራሊዝም ስም ሲያባላ የነበረው ጁንታ ነው። አሁን ጁንታ ከወጣ በኋላ ብሔረሰቦች እኩልነታችንን፣ አብሮነታችንን፣ መፋቀራችንን፣ መከባበራችንን፣ መዋደዳችንን ማሳመር ማስረገጥ ማሳመን ያለብን በአሁኑ ሰዓት ነው እንጂ ጁንታ ቀብረ ነው በሱ ቀብር ላይ እኛ ልንባላ አይደለም እንዴ። አሁን እኮ ድምጼ ሞልች ባፌ ሙሉ አንበረማ አፋን ጉተደን አን ኢትዮጵያዊ ዳስ እንጀቹ ጅራር ወይ አን ኢትዮጵያዊ ዳ ጊዜ ሲንጆ አቲ ኦሮሞማ የሆነ ራፉዱ ፈተ ፍረዱ idem gurguradu yo gati sibaste tanarra fudatte sen yo gati sibaste dem gurguradu wan singalini jirayechu siyasa kaysatti wan inarkini jirayechu ati angoyechu malakatatew singalleyechu ati siyaman abet yechu si ergan eysatti yechu mal barte male ango qabatten beytu oso ango qabatte beeyte wanni hundi siif galaas injechu jirrar siif ingalu anga bakka ango rafidani si khayani singaltu amas rabbin kun abba fade angon kun amas khannamiti wanati khadatte fudatumiti wa rabbina ma khan hama rabbin ango rattimbas oso akka qabsooti taate shani angor rabbaawra hammenya ganda hammenya qaye dili qabso rorro qabso khaysatti cubbu qabso khaysatti yakka qabso khaysatti shaneen hojjetta turteetu arrak shanee bar ango dor ku jira okay obboleeyyan keenya meeqaatam qalte jira meeqaatam dhabamsiiste shaneen माटी में काम तब हिये सोते शानेन ओरोमो जेसुरत्ती ओन्ने कब्दी मले ओरोमो डा बिलिसबासुफ योम कब सोइते बेदी हाय जिरेन्य के कैसे में गुया बक्कती शानेन ओरोमो बिलिसोम सुफ रसासा दोइते नाइम जार्रा वल्दा उफ रसासा दोइते जनरल खमाल गलचुती वल्दा उफ रसासा दोइते Ufte ODP oji waldauf ilma bagadati oji waldauf rasasa doite me shaden gize dinetti rasasa doite naimet hay rabbi khayso dadu yo qartasni sijirachu batte damaki hay shade amad dide bi torb rasasan dayin ta doctor abi biye ertra ra khadate galchi abi yuma busne wayane angor devis numale jette qabso egalte لتخيسا مي مال الراب دتاتي تنا ورق خايو غنداتين ابسو سبا طلفه هاي مال الراب دت وني سان ديمنين هودي هل يمن زين سبا رجالا ور امتات الرجالا سلا الردي بيني هررجيتن اكل لتاغودن غودن يبر هاي أمني اللي تاوان كيسا جرولال الرا الرا أمني اللي تابر فنان كيسا جئتي أمني خيّا أمني أورمو دا أبوليان خيّا خاقان دمتي نمان خا أورمو ما قبو واني شانين نغوتو فنان جئتي بر شانين بلليسو قبنا جي قطو في منشافي أوليدان غارا كيسا بربادي بلليسو جرامتي
أما الحمد لله that is our struggle qabsootenya ifajetenya akkasare maratetti oromon hundi shane bakka agartetti ariu qabdi ulenis manchanis qottonis shane daf bakki isinitti dhokottu yoo jiraate jahannam qiyama keessa qof qabri keessatti azaba lafa addunyaa tana shane daf jannanni isinitti dhokottu kan jirtu jechuudha tak wanni utti ummanni yaa'ee abaaru jiruuf maalama shaneen kaansari oromooti shanee firraa balleessuu qabna ama sadii afur shan dura dubbachuu jirraa waan isin irra godhu jirtu tana waan isin irra taasisu jirtu tana ama meeqa dura dubbachuu jirra walli aquddinu haa yaa nama qudduma kambeeyneef isin akka oromootti rakkoo qabdani yaa akkuma jarri injifannoo Itoophiyaa saamuu barbaadetti isinis injifannoo teenya saamuu barbaadani yaa numa jirti tuni ama makalakeen maqalee dhee injifannaan finxaaleeyyiin sabaatis gamasi nuutu injifate jettee kaati jechuu warri injifannoo butachuu baru bakka iyyuu jirti jechuu barbaadeeti warri Itoophiyaa irratti injifannoo butachuu fadhu ni jira warri Oromiyaa keessatti injifannoo walii aquddinu kan amma ka Itoophiyaa keessatti ka Oromiyaa keessatti injifannoo butachuu fadhu kun shaneedha shaneen okhottuu fi ifa baatu jira shaneen okhottuu nu keessa jirtu tun injifannoo butatti taan ammoo diinaa wajji maqaa jirtu ifa baatee jirti ni dhoomtisan okhottuu tana tanu keessa jirtu balleessu irratti tanaafuu walii aquddinu yaa'oo Yeah, may amala kaynya Dr. Abiy irratti asirreeffannu. Let us adjust our behavior on our respected Prime Minister behavior. Khabajamoo muummicha ministeera keenya irratti amala keenya mee haa adjust goonu walii haa quddinu. Haqa walii haa galchinu waboo. Dhugaa walii haa galchinu. Humaan nurraan irratu. Haqni kun keeti jenne haa walii galchinu. That is akka ummata kanuti guddachuu dandeenyu. Akka ummataatti kanuti mo'uu dandeenyu. Akka ummataatti kanuti if dura yaa'uu dandeenyu. Akka ummataatti kanuti tarkaanfachuu dandeenyu. Arra shaneen waan taayee danda'a shaneen irratti hin je'in ta shaneen ta'uu jirtu takka hin jirtu. Haquddinuu fi obbo Taayee danda'a waan ati jechaa turte hundinuu dhugaadhaa shaneerra garree aboo ati ilma haqaati ati ilma sabaati dhugaadhaan dandeettii siyaasaa qabdaa dandeettii halaala waa arguu qabda jaaquudhaaf you lose nothing obbo Haayiluu addunyaadhaa aboo wanni ati shaneerra jechaa turte wanni ati dubbachaa turte waan haqaati sii quuddinee obboleessa keenya ati obboleessa haqaa ka Oromooti jaaquudhaaf Daniel Areri abwaati waan shaneerra jechuu jirtu waan dhugaati sii quddine jaaquudhaaf yeah of course naafis abwaati wannummaan ati je'in ta shaneedhaan jaamte ta dhugaa taate takka nagarre ati namaa qaati sii quddine hangaasaa jaana guddaa walii haa quddinu oggus injifannoon ta hunda keenyaa taati jechuudha recognition walii haa kenninu. That is how we can go forward. Akkaataa nuti if duratti tarkaanfachuu dandeenyu akkas. Zaaree በኢትዮጵያዊነቴ ማንም ወደ ኋላ ሊመልሰኝ አይችልም. አረ ኢትዮጵያውማ ኺያን አባን ፈዴፍ ቦደነ ዴቢሱን ደንደይሶት ማሊፍ ከሌስ ኦሮሚያ ሲኒ ሚቲ ከነ ኸይሳ ኻይ አራስ ኢትዮጵያ አቲነ ኸይሳ ባሱን ደንደይሱ አነመዋኒን አንቲ አመነ ደለጉ akkatti sammuunti yahubattee fi mirkaneeffatte irratti hadheeffatee ciniinfatee itti du'uudhaaf xiqiidhaan dalaguun annama jaalalti rakishaa mootuu miti annama maallaqni moo'uu miti yoo maallaqaa doolaara dhiisnee dhufnee bara qarshii Itoophiyaa ta'u ish doolaara zabbaxnee dhufnee bara biyya alaatti kasilaati asii boochuuf san jireenya biyya alaa kaati boochuuf san nuti dhiinne ummata keenya irra filanneeti
asii qabsoo godhu jira hammeenya shanee maqaa beeknuuf aangoon harkanne kun maal akka ta'e maqaa nuu galeef akka uummata keenya harkaan baaneef muumicha ministeera keenya deeggaruun haqa akka taate maqaa amanneef warri isaan faallaa jira haaji butaarra lakkaa'e jaarsan maqalee dhaqee tiitichina irra qubanne jiru salphaa mana hidhaa mana hojii godhate sanirra lakkaa'e warra mana hidhaa jiru kan hundatti xaranna fi hundi waan faayidaa ceetu waan dhugaa ceetu miti hundi si biyya dhuftee dura wanni si mootummaa gaafatte akkatti VAT naqannu akkatti investara taanu akkatti awaash baa maarree fudhannu akkatti siqee fudhannu akkatti lafee maarree fudhannu lafa maarree fudhannu wanni isin gaafatte tana mee hangaasaa tana gaafate jeeyina aymes qallattus furdatus bushoytus mi'oytus ummata kiyyaaf jeen naamusa kiyya safuu kiyya eeggadhee qabsoo godhu jira jechuudha kolkolee ati dachii fi samiin deemtu tana na biran jirtu qushasha ati maallaqaaf jinni jaan kan deemtu tun na biran jirtu jechuudha hanga ummanni keenya miidhameen beekaa jechuudha hanga sabni kiyya roorro'een beekaa jechuudha warra shaakkisoo warqii dhufeetuma torbaanii gaafate wajjin yaa qiliin xoodhaa gaafatte jechuudha amma investimentii shaakkisoodha na alatulla aleeka hanga wayyaanee dhawaa turreessan nu dhukkubaa karaarran namni nu jeesuu danda'a mana murtiin dhaynu rakkoo takka jira karaarratti yoo waa taane nageenya biyyaatiif rakkoodha qaalittiidhaan baanuu gamas hin dhaynu jechaa turte bandaan baanduma boo ishishee edaa diinni diinuma boo eda dinu hogu wayane do nulle bochani mane da teizani siyasa nur kanu matte amma moda hirenu ti angoduf nun injirtu yo wayane ndute federalism nurradwa ruin federalism da wayane rabatte wayane nurana jezina ada bidena tenyati wayane nurana jezina isitu arakilo nunaka masara nunaka mora abiy kasi barechesani se kaysa nurafisa way qaliti nundisi wayane nurayo dute qaliti teafna way nuti qaliti tafu khenya wayane nuti ndisina wayane ndomu kabdu nuti qaliti tafna arara oso nuti masaran senin oso bakka abiyini lilli dabe zu lencha fi keren sa vide san kaysa nuti halkani demin asin no disten demin wayo wayane wayo junta ko na randu ini ya junta ko na randu እንደዛ ያላችሁ ታለቅሳላችሁ እስር ቤት መነይዳ ከይሰተ ይሰ ተነደለይታ ያ ባሽራ አይ አይ መነይዳ ከይሰተ ይሰ Tokkicha Ahmad Ibrahim Dadoda Dr. Angasa Lal si dhiiraa fi dhalaan hudduu gassii qabdee si agobaddedde hundaa'u huccuu sirraa yaasee waan ati taate uummata agarsiise sodaa malee shanee fi shanaafattuu deemtu hunda osoo rasaasa asin na dhawanii sheenaa takka kan qabnee du'uudhaaf qophii ta'e wareegama kafalee uummata kiyya bilisa baasuudhaaf qabsaa'aa jira jechuudha. Kaatishan wayane junta naradu udema yette mana hida kaysa bochu mana hida kaysa hireni na mana hida bawda yo junta tun dute anti ya dute ati mana hida ti bochu malif qabso itere wayane ratti duran what is the purpose wayane khufisu qabsaun ke mali ratti ture Tanafin bakala jala bayi sinjecha ture nama urmisa oswa shantam nama dardarumma hanga urmisa shantam geesutti
موتما ولو يلون دندنيا هين شاريخنا قبدا غورسا خيا نما أرميسا دلته أنغام شنتبيت إيج موتما ولولو موتما وليغلون برين هين شاريخين واني نسيبر سيس موتما ولولو دمالي وليغلون ويت هاللياي في سينس قبيس جيسا ياو من هيدا بري بكلام فوديش جيسا دكتور مرارا سفودو آتي مش دكتور مرارا شريك تيسته واني آتي دكتور مرارا راهور تنجرو واني آتي هور تمال موتما ولو ملولو هور تاتي شريك دكتور مرارا يو تاتي أنت متعترفون نجر من دينو مقاوم reconciliation وانجانين بيتو يتشو ما جنازب vacuum space ولا يخنو هم بيتو يتشو آتي جتشا ولي فرأتشون دندي سواتي بلالي فتشو قفاسي كراسيسا جري نما سيدورا أما شانتم أرميد أن توري at least أما شانتم إيغا دلتني أما شانتم توري خموتم من تكا ولي قالوا رتي هستان غرسيزين شريخا قريتين حيو فديو تيو ديسيتي هيرين سا اكسبيرد تاتي جرتي nothing سرر الرئي وابربادة چودي ممالي واتك كفي دون ديمو اندن دو اما شنتماني تو مان فيني مال في دم مبود سرر الرئي وديما اتي لوسر سي قد وديما if you لوسر تايل لوسر سي قد وديما don't follow that argument is negative مالي positive income اتي كتلو قدل نو ميكت አሁን ያው መንግስት የሰጠውን የ10 ሚሊዮን ድጎማ እንኳን ጁንታው የት እንዳለ ወሪ ጁንታ ኤሰከጅሩ ሚሊዮን ሁዳን ፉዳዳ ሞቱማን ጀተ ከነለ ጁንታ መቃ ነገር ሬፊሲን ኦዱ ደገይሰመለ በከን ጅሩ መቃም በይነ ተነለ ኦፖርቹኒቲ ፈጀደሙ እንደንደሰኒ እቹ ወሪ ጁንታ ጀለ ያተን እሺ ተናልለ ጎወምተኒ سلا أي ليك أبادني أي سجري سنجرا بيهو أبدني يشو أما سلا opportunity كنا فاف جدا مو أبدن سلا بك كنا نيار كمان جتني موتو ما كم سيستني فايدة سركتني بلا سجستني وامك قدون دنديسا مالف جري سني تباتا وجونتا نراندويني يا جونتا كو سيما سرانو كيسا سيم مينستر مانو خنا سيني جيران مسرا خيسا سيني قالتي دابانا هدادا يا جونتا نراندويني ويني جونتا كو نراندويني جونتا نو جيرادو جتا ترتنجي چو مني داتي ويتا ربي نزل ساولي سي والله حقا نمتين بينا دكتور ابي نما حقاتي دكتور ابي نما دوغاتي دكتور ابي نما اوبساتي دكتور ابي نما چوبوتي متي دكتور ابي نما حقا يگتو غفوتي سنتن انا رلي متاخي خيسا حررگه غافا دفه جوارا جيسوف كاتي اتي جاني وري حررگه خون دكتور ابي غافتن انا في جواري دوت ربي نسين اتعمنتن نو ادو تالالو جين يون ان دبي جواري رد ديمتي سنا ugaara bitti quba qabaadhe hinjanne ijoolleen ararge hinjanne manguddoon arargeedha doktor abiy arargee dhufe yoonan dubbii juwaari irratti taate tana quba qabaadhe rabbii isin salaattaniif saniifi ana iddutti isa iddutti rabbi halaalu isiniin hinjenne namni ogguta akka rabbi nama qanne haqa qaba waan abdate qabaa jechuudha waan abdate qaba haqa حقا أرى ربي سنقافة صلاة تنفسن نويدو تالالو جيتو لالي إساس شلب قده خاني شمشم قده شششف قده هندسيتو ياو چاو جونتا چاو جوه چاو باندا چاو شنه بدادی نکو فاجراتا ہے یادا ہرے قبانان دابا ہرے اندفنان ملتا هاري عن دفنان درجة سهوجن دفنان دلوتك
بروفيسور في جني خايتني يعني خنامتي درجة كيس هوجن ككش ملس فكاتوان خبراء باسنان يا دبريدا باسنان هوجوز يعني خي مقالة رديات شو ندندايت شو كذا يا زاونتوش كباب قاتك أبنا نانشلم يا زاونتوش كباب أنفلقم manguddoo hin barbaannu maboota dhaaba Oromoo keessatti manguddoo takka hin barbaannu maboota dhaaba Oromootis tokkoo fi lama malee hin barbaannu nuti maboota nuti dhaabaaf hin qabsoofne maqaa dhaabaatiif hin qabsoofne maqaa alaabaatiif hin qabsoofne nuti maqaa sabaatiif qabsoofne nuti kaayoo sabaatiif qabsoofne nuti dan abbaan dhaabaaf hin qabsaa'eetti matarra dhawadhu deemu abbaan alaabaaf hin matarra dhawadhu deemu abbaan gandaaf hin qabsaa'eetti matarra dhawadhu deemu nuti haa qabsoofne saba Oromootiif sabni Oromoomaas alaabaa fadhee maqaa fadhee fi kaayoo fadhee deemuu danda'a jechuudha akka sabaatti sabaaf qabsoofne nuti Itoophiyaan teenya nu bulchuudhaan malee sabaa sablammii hundaa hammanneeti jaalalaan ulfinaan kabajaadhaan nu abdatanii nu sodaatanii osoo hin taane nuun dhaadatanii nutti dhaadatanii osoo hin taane biyya tana akka nuti hogganne Afrikaa gara gaggalchine addunyaa irratti if mul'isnutti qabsoo keenya haga du'aatti haga wareegamaatti itti fufnaa jechuudha. Yoo kana deeggaruu dandeesse hottu obboleessa kiyya kaleen kaleedha har'aatu irra caalaa boruutu irra caalaa dhiifama waliin jennee walaammanne